I pozdrav ljudi moji, danas imamo novi I video. pozdrav svima ljudi! Evo, Dobrodošli u moj novi video, danas snimamo Roblox s mojim drugom Amorom, što su ovi, gdje vidite ovi? Snimamo nekakav strongman igrica, ja sam trenutno štapić, Amare, oglasi se! Svi subscribe na moj kanal Paradise Gang, Dino će to ostaviti u deskripciji, zato jer znam da je on dobar čovjek. Malo site. Danas sam strongman. Da. Sigurno Amare. Ha? Sigurno, samo se nadaj. A gdje si ti, Dino? Gdje si, Dino? Bravo, ja ću bude kod tegova. Dino, kaj ima gdje dođi vam? Evo ja sam kod tegova, vidiš. Evo ja vježbam. A Evo i ja, ti vježbaš, vježbam. ovo vidi kolišnije Dino, ljudi, vidite kolišnije Dino. Neka Sigma boj za spijeci. A kako si ti toliki, šta si ti uradio pa si toliki? Znači ja sam malo već igru prije tebe. Aaaa. Ja imam 80.000 onih para gore. Imam ja 87. Čega? Kakvi par ima? Ovi energije. Vidiš u sredini ovu što imam. Imam ja 80.000. Inače ljudi, kako ste vi, kad će kod vas raspust? Ljudi, evo mi još jedan dan u školu i gotovo, znači nime. Ljudi, kakva je ovo igrica, Mare? U šta smo mi još došli? Čekajte da isključimo ovu muziku, Božju. Otiđi samo ovdje u settings što piše. Eto, gotovo. Eto, nema više muzike, ljudi. Nema više, sad sam upumpam. Evo ja sam iza tebe. Sad ćete backshotovat. Deba, djete vidi koliki sam ja količni sti. Hej, ja nam odmah sad mogu otvoriti ovaj kontejner da odemo tamo. Čekaj. Ajde, I sad ja samo uđem i dobijem energiju. To, Bože. Šta kontejner? A šta se mi treniramo i šta onda radimo? Evo tebe ovdje. Hajde prolazi tamo. Gdje prolazimo, dobro? I šta sad? Pa vidiš gdje sam ja ovdje sad lišu. Eto, dobio sam nekakvu, nešto pet sam dobio sam toalet papir. To je papir. Dino dobio Eto, imam toalet papir, imam WC papir. A što mi trebamo ovdje raditi, nešto samo trenirat, jel? Čekaj, pa gdje si ti? Treniram. Radim, evo ovdje, gledaj kako buildam. A gdje si ti? Ti dođi kod ovih tegova vamo. Amare. Aha, stani, nisam te vidio. Pa dođi kod tegova. Ti si dalje kidara, zaboravim. Ko je kidara, a? Ko je kidara sad? Ti. Malo si veći od mene. Malo, jednom pola. Dobro, aj vidit ćemo, ja sad treniram. Mi trebamo ovdje raditi, Amare, još, osim ovoga. Ništa. Pa imamo kakva takmičenja, vidiš kako su oni prvi. Sad trebamo trenirat. Pa oni su prvi zato jer imaju... Vidiš ovih Pa jesi vidio koliki su oni malo prije bili, koliki su bili 5 metara u njima. I zato jer su oni krali bakar. Daj ba, Amare, ajdi. Ja mogu pokazati. Ko je sad veći, hodi vamo sad. Ko je sad veći? Ko je veći, a? Šta je sad? Vidiš ove Šta je sad, a? tegove gore lijevi u čošku. Ja. Koliko ih imaš? 396. Ja 327.
I šta s njima? Pa to koliko sjak, znaš koliko imam ove energije u sredini? Koliko? Ja 130.000. Ja milijun i 180. A ja tu može puno više trenirat. Buraz, ja sad trenira da sutra. Druže, ali mi samo ovdje možemo tu trenirat, ne možemo ništa drugo. Vidiš, ovo su samo skvotovi, ima li šta drugo? Jel? A? Pa mutavi. Tak sam Kolika ti je snaga? 420, 433. I sam ja prekinuo snimanje. Ne znam ja. Pujevin. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo, moram iz početka raditi intro, ovdje treniram sad. Igram Strongman Simulator s Amarom. Amar je već krenuo svoj video, ja sam već bio napravio intro, ali sam imao poteškoća nekih malo. Svi subscribe na moj kanal Paradise Gang. Ma niko, nemojte se subscribe na njegov kanal. Ko šiša njegov kanal? Dobro Dino, dobro. Šalim se, a čekaj, gdje da, ništa tu. Koliko ti imaš Joj, sad snage gore? Ovih tegova lijevo. 518. Koliko? 518. Ja 570. Pa dobro, ja sam bio otišao da uzmem energije. Meni ostalo još 900.000. Pa i meni, evo sad. I sad ću ja trenirat duže od tebe. Mene ruka već boli. A šta te boli? Ko će biti jači? Ko će biti bolji strongman? Ljudi, mi smo ovo već snimali, inače pretplate se na njegov kanal, on se zove Paradise Gang. Ja ću te dobro u sljedeći. Danas se vidi, igramo Roblox, Samar je moj drug. Ja ovdje smo strongmani. Mislim, ja sam već snimao, sam morao prekinuti snimanje zbog poteškoća. I u Amaru vidjeti se već čuti moj prvi intro. Amar je malo retardiran, kao što vidite, pravi neke zvukove. Pa eto. Kako se ali nema veze, čujem se, tako da eto. Amare, gdje upali zvučnik onaj? Kakav zvučnik? Pali zvučnik. Kakav zvučnik udala? Ništa, nemoj ništa. Ja, eto ljudi, Ljudi, ova je puko ko grana, Allaha. Evo me. Koliko imaš snage, a? Ajo! 500. Jel, koliko imaš? Koliko? Ovo je 790. Dobar, ja imam 300.000. Aha. Kad prije pola sekunde si imao 5. Ljudi, Dino je malo išao kod psihijatra prije ovog snimanja radi velike dioptrije. Imao priču. A što ne ideš sebi uzmeš neku onu životinju? Pa uzet ću, brate, uzet ću. Ja imam dole papir. Već me prst boli, znači ljudi, moram još treću kafu otvoriti za ribu. Ja sam na 850. Ja na 900. Brže, hajde brže. Veći sam od tebe duplo. Nemoj! Copyright to najavi. Tako je. Copyright je najveća glupa, znači. Na kraju sam... Imaš još energije, Amare? Imam još 70.000. Ura, imam 200 i nešto. Na kraju svake priče ti ostanu lijepi snovima što ti se maštovite priče o lovi sjećanja. Ti ne znaš pjevat, niko ne želi da te čuje. Ljudi, a šta ima kod vas? Šta vi volite test? Ja volim jest burek i ćevap. Ko smatra stare
upuce kao grane. Ponekad u straži... Koliko imaš snage sad? 1000.01. Sad imam više od tebe. Nemam. Kupit sebi nekog Kira. Kira! Kira. A životinju? Nije Kira. Evo vidi, sad smo isti. 25 energije ti košta jednog u vrci. A to ti je najgore. Dino, pišite u ljudi, pišite u komentarima ako želite da ja i Dino radimo street vlog. Daj mi, haj neko čudovište. Opet sam dobio telepapir, puje. Uj, šta? Sad moram uzeti energije, brate moj. Ajmo sad u ovaj drugi svijet. Šta ćemo u drugom svijetu? Pa ovdje dobijamo više para od stvari i jači se teba. Čekaj, kako tu da dođemo? Vidiš taj kontejner zeleni? Kontejner! Ja, pomakni njega. Da kliknem njega, jel? Ja i samo ga odguraj da prođe. Dobro. Aha, evo me. Nije, šta je? Božić. Gledaj šta se... Zapilo mi ovaj vidi, zapio kontejner za mene. Pa bravo. Potkači. Znaš koliko imam para? Ove energije u sredini. Koliko? 9 milijuna. Ja, milion i nešto. Ja, Koliko imaš snage? 1200. 1000. Ja, 1500. Ti je taj imam 9,5 milijuna, neću dositi. Pa evo isto, Amare. Šta koja ovdje razlika? Jel, bit će ti sve bolje i bolje, više ćeš dobijeti energije. Kontaš. Dobro, aj. Što si stao? Ko je stao, vidiš da vježba? Nakoliko si? A 1,15. Ja sam 1,18. 1,9. Dobro, ova igrica nije loša. Samo ne kontam kako moj i tvoj tek prolazi jedan kroz drugog, ljudi. Znate li kako ovo se dešava? Šta? Baš zanimljivo. Sve se pitam kako jedan tek prolazi kroz drugi. Baš me zanima, jer vidiš kako moj prolazi kroz tvoj. Ali kako? Ja nisam znao da si ti ovo kraj mene. Pa jesam. Pa sad sam vidio. Vidiš da sam ja mega ripped. Koji ti? Nisi, ti si baby. Šta, ne mogu pročitati da ti spominješ. Sad sam baby fitness, zato što sam, eto i ti ćeš biti još malo baby fitness. Kako da uzmem, to mi da dobijem energije. I ja sam baby fitness. Ajmo sad probat maketu u čokoladicu tamo veliku, vidiš, da prođemo u Kako drugi svijet. čokoladu? Pa da prođemo u drugi svijet. A teško da će. I Šta teško, Bog te... Mogu još... ništa, ajmo sad ovdje trenirati. Dino, ajmo odmah i onu veš mašinu maket. Šta je ovo? Sto. Pa da Aj. odemo u veći svijet. Bez problema. Ali što ovo ide za mnom? Potkači ga. Kako? Pa piše ti dole ono... Šta imaš? Kako se zove i samo pritisni na to. Eto, jes. Sad, gdje su ovdje tegovi? Dino, ovo ne možemo po maket. Da. Ja idem treniram, mene boli briga. Ja idem
malo odnijeti, ma dakle šta imamo odnijeti, koliko para. Ljudi, pišite u komentare, Dino, da li se ti staviš da snimamo sljedeći video street vlog? Street vlog. Ha? Sad ćemo vrati. Odimo, šujete oko čaši. Aj, brate, ali neću ljudi gdje živim. Evo ja to, brate. Baš si ti rekao svojim gledalcima gdje živiš. Nisam. Nisam ja. Ja sam samo rekao da živim u Bosni. Napravimo mi tap. Aj ljudi, evo sad ćemo ja i Paradise Gang Gamar praviti od sad kolebove, nadam se da će vam se tu svidjeti. Koliko imaš snage, majmunčino jedna? 1,43. Ja 1,50. Ja sam Massive Fitness. Da Bog da ti puko internet sad. Da Bog da ti završilo i da ja preko puta. Šta ćeš, ne možeš tako. A gledaj koliko nije ovo. Eto, to je tebi. kraj mene. Pa dobro, hajde, ne vezi. Isti ko Haru. Tačno, Harus pa ne da. Jedan drug Harun, jako mali. Ajde s nama u školi u razred. Pa. I to je to od ovog videa, nadam se da ste uživali. Šta druga, još koja minuta? Jeste stvarno mislili da je kraj? Znaš koliko već snima? 50 minuta, 11 skoro. 16. A moj video traje 11